Bog svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas testiramo dva brenda, dakle radit ćemo prve dojmove ispred kamere, tako da ukoliko vas interesira, obavezno nastavite gledati. Dakle, ja ovdje imam punu kutiju proizvoda od dva brenda. Nećemo sve, nažalost, uspjeti isprobati zato što ima dosta stvari koje imam, recimo više ružava, ne mogu 5-6 ružava isprobati sad odjednom, odabrat ćemo jedan. Radi se dakle o Revolution, to je prvi brend koji sam nekako stavila sa strane i odlučila sam snimiti zaseban video. Ako se sjećate mog videa, dakle adventskih kalendara gdje otvaram te Revolution Pro, ja mislim da se sad zovu Revolution Pro proizvode, ostavit ću vam link iznad ako slučajno niste pogledali. Uglavnom stavila sam te proizvode sa strane i još ih nisam sve uspjela isprobati, tako da ćemo to definitivno isprobati. To je dakle prvi brend. Drugi brend je zapravo nešto što ja nisam čula do pred nekoliko možda mjeseci prvi put. Kontaktirali su me da li bi voljela da mi pošalju proizvode, da ih isprobam i recenziram. Ja sam odlučila da može, s obzirom da je to nešto što do sad nisam uopće isprobala. Radi se zapravo o Pace kozmetici. Oni su mi poslali ovako jednoj lijepoj kutijici božićnoj. Dakle, dobila sam puder, dobila sam proizvod za oči, još jedan kompaktni puder i proizvod za ruž i još nekakva, mislim, sitnice testere, ali definitivno ćemo isprobati puder zato što puder nemam. Tako da ja ću sad krenuti kako inače krećem, stavit ću nekakvu bazu, odnosno hidratizirati lice pa se bacamo na posao. Odlučila sam da ću prvo krenuti od očiju zato što imam jednu paletu za koju ne znam da li ima neki fallout ili ne, pa da se ne zeznem. Imam dva proizvoda koja nisam nikad do sad testirala, odnosno barem ne ovu paletu. Prva stvar, dakle, radi se o Revolution Reloaded paleti. Ja sam je samo svočala, nisam apsolutno ništa isprobala, tako da ćemo to sad napraviti. I imam jedan eye primer, dakle, od Revolutiona, to isto nisam nikad isprobala. Tekstura je onako kao korektor. Evo vidite. I sad idem to nanijeti na oči. Ovako na prvu izgleda gusto, kad se razmaže onako nema neku prekrivnu moć. Nije toliko ljepljivo, malo je, ali to je zapravo kao da imate, ne znam, cijeli dan da niste stavili ništa na oči ako imate masne kapke, takav je meni osjećaj. Ok, ajmo mi krenuti sa paletom. Prvo ću krenuti od ove skroz neutralne nijanse i nju ću staviti u kris pa ću ono početi nadograđivati. Dosta se trusi, ne znam koliko se na kameri to vidi. Vidi se da sam nešto stavila. Ok, ajmo dalje. Krećemo sa nekakvom tamnijom nijansom. Sad ovo su nekakve sve hladnije, a toplije su uglavnom šimeraste. Tako da idem na ovu. Jako se truse. Ali za sad ne vidim neki fallout. Sad idem na ovu malo topliju i tamniju. Pa za sad su dosta pigmentirane nijansice. Vidjet ćemo kad dođemo na malo ove tamnije, ali nije loše. Onako dosta su praškasti su. Onako suhe su teksture, ali mislim to su povoljnije palete, tako da ne očekujem sad ne znam kaj. Ali nije loše ovo. Dobro. S obzirom da mi je ova najtamnija mat nijansa koju imam, ja ću se lagano prebaciti na šimeraste. Unutarnji kut oka krenuti ću sa ovom malo svjetlijom, odnosno šampanjastom nijansom. Krećem sa prstom. Nice. Jako lijepo izgleda. Stvarno nije loše ovo. Moram priznati da jako lijepo izgleda. Tekstura je isto onako malo suha. No biggie. Ok, idem na ovu tu sad nijansu za centralni dio oka. Ona je malo tamnija koliko vidim. Tekstura je malo drugačija od ove. Kao da je kremastija, manje onako suha. Idem na ovu najtamniju. U stvari idem na ovu tu nijansu. Nju ću staviti u vanjski kut oka. Ova je isto onako malo kremastija, bar mi se čini. Ja ću to sad samo malo sa prstom sve zblendat. Realno mi četkica puno ne treba. Stvarno ne znam koliko se vidi na kameri, ali nije loše. Stvarno nije loše. Uzet ću samo čisto četkicu i malo zblendat ove rubove. Ovo je klasični nekakav topli smokey eyes koji nije prenapadni.
Stavili smo sjenilo. Idem sad staviti puder i korektor pa ćemo dovršiti oči. S obzirom da vidite malo imam onako neke nepravilnosti na licu, izbile su mi pa me baš zanima kako će puder prekriti. Dakle, koristit ćemo ovaj Pace, ja ne znam kako se ovo točno izgovara, Pace, možda tako nešto. Long cover pod hlad, to je na poljskom ja mislim. Uglavnom sad ću vam pokazati kako izgleda izbliza. Moja nijansa vam je 0,5 ako dobro vidim, dobijete 30 ml, imate 12 mjeseci vam vrijedi od otvaranja. Kaže da je dakle puder koji zapravo ima long lasting efekt za normalnu, suhu i osjetljivu kožu, što je moja. Prekriva dakle nekakve nepravilnosti, čineći lice svježijim i sjajnijim kroz dan. Sadrži vitamine A, C, E i D pantenol, shea butter, odnosno shea maslac, formula koja dakle fino hidratizira i zagladi lice. Baš me zanima, ja ću koristiti četkicu, pa idemo vidjeti. Ovo me asocira na Wet n Wild, on isto ima takav aplikator. Full je gusta konzistencija, djeluje full kremasto, baš ćemo sad vidjeti. Mislim da bi mi čak i nijansa mogla biti dobra. Inače, ja sam lice prije toga samo nahidratizirala, nisam stavljala nikakve primere, ništa jer me zanimalo kako će sjesti ovako samostalno. Ne znam koliko je dobro to sa četkicom nanositi, jer nije mi baš nešto. Izgleda ovako dosta gusto, ali kad se krene ovako sa četkicom nanositi, kao da se prorijedi ta tekstura. Ali fina je hidratantna formula, ne osjećam sad neko zatezanje, bar ne za sad. I baš onako osjetim da hidratizira lice u principu. Prekrivna moć nije najbolja, vidite. Mislim da ću morat sa korektorom još dodatno prekriti. Ja bih rekla da je prekrivna moć onako slaba do srednja, definitivno. Ovo nije neka... Ovo je onako dosta sheer, odnosno dosta je, da, lagano. Ali je super osjećaj na moje koži, fakat je. I nema nikakav onaj odvratni miris. Jako lagan puder. Sad ćemo vidjeti kako će, kad se upije malo još dodatno. Mi ćemo dotle staviti korektor. Ja ću staviti proizvode koje inače koristim van kamere, tako da brzo se vratim. Evo mene nazad. Stavila sam korektor koji inače koristim i sad sam skužila da imam zapravo još od Pace, kaže Sheer Glow Powder. Ovako izgleda kutijica. Jako lijepa ambalaža. Ovako vam izgleda zapravo sama ambalaža. I iznutra imate ogledalce, da vas ne zaslijepim. I imate, evo maknut ćemo papirić, izgleda ovako. Nijansa je 02 Natural. I sad dobijete ovu spužvicu, ali ja ne koristim nikad spužvice, tako da to ćemo staviti sa strane. Mislim da će biti ok nijansa. Uzimam ovu svoju veliku četkicu od BH Cosmetics i krećem. Ne znam je li ovo malo tamno. Meni je ovo malo tamno. Tako da ga ja tehnički mogu koristiti kao bronzer jer je meni ovo narančasto na licu. Bitno da sam to preko cijelog čela stavila. Sad kako sam krenula stavljati taj puder, skinuo mi je područje na kojem je korektor. Mislim, puder kao puder nije loš, ali mi je teško reći jer mi je doslovno narančast na licu. Izgledam kao umpa lumpa sad, izgledam kao da sam pregorila na suncu. Iskreno, uopće mi se ne sviđa kako mi stoji na licu. Točno, onako, baš mi naglašava te suhe dijelove. I to sam vidjela već kod samog pudera. Ok, što se tiče pudera, pokušat popraviti. Idem staviti obrve, idem dovršiti oči i onda nastavljamo dalje sa testiranjem proizvoda. Evo mene nazad, dovršila sam obrve, sjenilo i maskaru. I stavila sam još unutarnji kut, ovo najsvjetlije koje mi je promaklo. Predivno je, baš je predivno. Sljedeća 3 proizvoda koja imam još za isprobati su zapravo Revolution. Imamo highlighter, ovo je nijansa Golden Lights Baked Highlighter. Ovo vam je isto kao pressed highlighter, ali ovo je nijansa Bloom i to je po meni onak čisto rumenilo. Ja ovo ne bi stavila na lice
Daj se otvori. Jedna onako roskasta nijansica. Nisam ni suočila. O, wow, jako lijepa bojica. To ću koristiti kao rumenilo koje će biti onak dosta sjajno. I imam zapravo jedan baked bronzer. Izgleda vam ovako. Uzimam svoju Wet n Wild četkicu koja mi je najbolja za bronzer. Samo da vam kažem, ovaj puder izgleda očajno na mojoj koži. I ja ne znam kako će onda ovi ostali proizvodi se ponašat. Ok, čisto da vidite ovako na ruci. Nije jako taman, ali daje taj nekakav zdravi sjaj. I sad meni je teško uopće išta reći zato što ja se sva sjajim od ovog pudera. Izgledam jako prljavo. Izgledam to onak jako prljavo, ali to je od ovog pudera u kamenu koji mi je pretaman. Kada sam to zblendala koliko sam mogla, sljedeća stvar koju radim, uzimam takozvano rumenilo. Uzimam četkicu za rumenilo. Mislim da će ovo više biti sjaj nego li da ću biti rumena, ali dobro. Rozom mi je kao highlighter naprosto. Ovo jako lijepo izgleda, samo što je to dosta sjajno. Meni je to možda više kao highlighter, ali mi je naprosto prerozi. Dobro. Bar će prekriti ovo blatnjavo na licu što imam. Izgledam jako blatnjavo. I ne mogu to popraviti. Ne znam koliko bi to koristila kao rumenilo, najiskrenije, jer to bi trebalo probati možda sa proizvodima koje inače koristim i onda ga staviti pa zaključiti, jer teško mi uopće sad išta reći. I idem na ovaj najsvjetliji highlighter koji me najviše zapravo zanima. Uzimam svoju Zoeva 134 četkicu za highlighter i krećem. Sad imam doslovno dvije boje na licu. Ovaj rozi highlighter je više kremasti, dok je ovaj onako više puderasti, praškasti. Ima onako malo žute u sebi, to je dosta žute, pa onak izgleda. Ne izgleda dobro u kombinaciji s ovim. Možda vi ne možete vidjeti na kameri, ali ja točno vidim kako mi je tu rozo, odnosno naranđasto, rozo i žuto. Naranđasto. Ja sam to pokušala zaista maksimalno zblendati. Sad, ja tu imam 4 proizvoda od Revolutiona, ajme dlaka. Imam ovo sjajilo koje ćemo samo onako na ruci isprobati jer me jako zanima i to sam se odlučila zadržati jer je baš bilo onako interesantno. Fino gusto. Sad više ne znam što smrdi. Je u sjajilo smrdi ili... Ne, mislim da nije sjajilo. Dosta je guste konzistencije i sviđa mi se. Imam 3 Revolution ruža. Moram priznati, ja sam jedan isprobala, jako su kremasti. Međutim, kako sam isprobala, ja bi voljela isprobati zato ovaj Silky Matte od Pace-a. Ovo je kao nekakav Pace Artist u nijansi, mislim da je broj 705. Isprobat ću ove sigurno, mislim, isprobala sam jednu nijansu koja mi je presmeđa, odnosno prenaranđasta, ali tekstura mi se činila dosta dobra, tako da budem isprobala ove ruževe nekom drugom prilikom pa ću vam javiti. A sad idem staviti ovaj tu ruž jer me stvarno jako zanima kakav je. Evo izgleda ovako na kameri. Miris je ona umjetna višnja. Mislim, nije da me nešto puno smeta, bilo bi bolje da nema tog mirisa. Kao nisam najbolje nanijela, ali ovo je najbolje što trenutno mogu napraviti. Kakvi fini kremasti. Boja je predivna. Tako je dobar na usnama. Jako je dobar na usnama. Ali miris me iskreno malo odbija, ali što se tiče... Ja ću ga malo staviti da vidim da li će se posušiti. Ovo je Silky Matte, vjerojatno je onako više velvety finish, ali ok, sve u samo nije loše. Ok, ajmo sad rezimirati proizvode. Puder, nažalost, nikako nije za mene. Naglašavam i suhe dijelove, moja koža ne izgleda dobro, možda se to sad ne vidi toliko na kameri, ja sam vam pokušala približiti. Uvukao mi se već lagano u bore, osobito ovaj tu dio mi je gore naglasio i nekako... Žao mi je, dobar je osjećaj na licu, ali koža mi izgleda katastrofa, tako da nažalost ovaj puder ne bi preporučila. Što se tiče pudera u kamenu, daću mu još jednu šansu, isprobat ću ga kao bronzer. On bi meni možda bio dobar po ljeti, ja sam sad jako blijeda, ali ovo je nekakva ta natural, vjerojatno bi mi jedinica pasala onda, nešto svjetlije, tako da budem ga definitivno još testirala pa ću vam javiti dojmove. Teško mi je reći sad s obzirom da je takva podloga. Paleta je odlična, jako mi se sviđa. Mislim da sam gledala cijenu da je bila nekakvih možda 50-ak kuna.
na Pink Pandi ako se ne varam i mislim da sam čula da Revolution, stalno govorim Makeup Revolution, su promijenili naziv. Revolution dolazi u DM-ove, ja nisam, bila sam sad baš neki dan u DM-u, to jest jučer, prekjučer i nisam našla, tako da nemam pojma, vjerojatno samo probrani. Ali uglavnom čekirajte, jako dobra paletica, stvarno mi se sviđa ovo što sam koristila. Što se tiče ova 3 proizvoda, bronzer djeluje mi onako ok, dosta je lagan, mislim da bi mi pasao, teško mi kažem opet reći jer sam stavila taj pretamni puder i to nije izgledalo nikako. Definitivno ću mu dati još jednu priliku, ali djeluje mi dobar. Ovo roza rumenilo, predivno je, ali ne bi ga koristila kao rumenilo jer previše je sedefasto, odnosno taj odsjej previše onako daje tu bijelinu. Tako da koristila bi ga kao highlighter, ali ne znam, morala bi isprobati, s obzirom da mi je preroz, ali stvarno je jako lijep. Daleko od toga moglo bi se baš, ako ništa, koristiti za ovaj unutarnji kut ili nešto, jako krasno ako volite roze highlightere, bacite okom. Ovaj zadnji highlighter, ovo je dakle Baked Highlighter Golden Lights, predivan je, da se razumemo, ali u ovoj kombinaciji s rozim nikako mi ne ide. Ali sviđa mi se jer daje onako, ne znam koliko se vidi, daje onako malo to žučkasto zelenkasto, to je ono baš žuto zlato. Dalo bi se iskombinirati, osobito po ljeti možda kada sam malo tamnija, mislim da bi to čak i funkcioniralo. Iako i sad kad sam svjetlija nije loše, ali ok je, probala sam bolje, tako da nije baš da sam nešto sad wow oduševljena, ali dalo bi se iskoristiti. Zaboravila sam na ovaj primer, ok je, primer ko primer, trebalo bi testirati neko duže vrijeme da vidimo da li ima nekakvu funkciju, odnosno da li djeluje išta ili ne djeluje ništa. Ruž mi se jako sviđa, tako je fini kremosti na usnama, dobra je formula, ali miris me odbija. Kažem, baš je onako fini kremasti, savršena je boja, puna je, dakle, pigmentacija, ali molim vas, Pace, dajte poradite na mirisu, miris mi je ono odvratan, ali što se tiče formule, teksture, osjećaja na usnama, super je. Zaboravila sam ovo sjajilo, ja ću ga baš staviti, samo malo da isprobam. Ima pigmentaciju zato što mi je posvjetlio ruž, još mi je kremastiji sad ruž, trebalo bi isprobati samo po sebi, ali mislim da bi ovo moglo biti potencijalno jako dobro sjajilo. Eto, ja mislim da je to sve što smo isprobali. Ja se nadam da vam se sviđa ovaj tip video. Ako da, dajte jedan veliki like, pretplatite se na kanal ukoliko već niste, obavezno ostavite ispod komentar da li ste možda isprobali neka od ovih proizvoda, da li ste ikad isprobali Pace Cosmetics, odnosno Pace kozmetiku, zato što meni je to kompletni novitet. Što vam se najviše svidjelo od ovoga što sam isprobala i to je to za danas. Hvala vam na gledanju, a mi se vrlo brzo vidimo u sljedećem videu. Ćao!